dosa kami ampunilah, robah kami bagikanlah, ampunilah. Tuhan, ampunilah. Ermakuatela dengan adil Tuhan kami, kamsi perkeleng. Keleng atiku man Tuhan, sabab ideng kena aku. Bagi kena pertotonku, idengken kena tetep aku erlebuman bandu. Tinali kematen ngeliat aku, ras kebiaren doni kematen enggo nindihi aku. Sedak rasa ruateku, emakan derku kalaku bandu. Oh Tuhan, pulahi min aku. Tuhan perkuat dengan bujur, di batanta perkeleng lengkap. Ijayam Tuhan kap kalaksi musir, tupung aku ibas ke koten. Tuhan sinelamatkeun sa. Ermakuatela dengan adil Tuhan kami, kamsi perkeleng. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalit kaipe kemegahankus. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai Tuhan menemani kam kerina. Anda memberita si Maria rikutkan Markus. Jenarin laos Yesus rasa jara-jarna ukuta-kuta sekelewet kesarea Filipi. Di tengah dalan isumpun Yesus ajara-jarna nina. Isekin aku nina kalak Berjawab ajar-ajarna nina, piga-piga kalak ngata kenca, maka kame Johannes peridikan. Deba ngata kenca, maka kam sekalak nabi ibas nabi-nabi sinai nari. Nungkun ka Yesus nina, kam kuganindu, isekin akabdu aku. Berjawab Petrus nina, kame Mesias si ipadankan di bata. Emakai nasihati Yesus ajar-ajarna nina, ola katakan man isepe karena aku. Maka ia jari Yesus ka ajar-ajarna nina, anak manusia si isuru di bata, laban cilang ngenanami bue kini serang. Jana itulah pemimpin-pemimpin ras imam-imam simbelin, bagepe guru-guru agama. Ia ibunu jana kenca teluari keke ia ibas si matenari. Kerina kini serana, hendak jelas kalau itu rikena man ajar-ajar.
Perbansie iawin Petrus me Jesus maka ipandangna. Tapi kusur Jesus pernehenna ajar-ajarna jana irawaina Petrus nina. Lawaslah ibas agunari iblis. Perukuran manusia kau. Lah bagi perukuran di bata. Jenari di lo Jesus jelma senterem ras ajar-ajarna. Nina man kalak. Ise atenang ikut ras aku harus maka ipersilahangna bana ipersanna kayu persilangna jenari ikut kena aku. Sebab ise si pertahankan kegeluhenna benek kegeluhenna tapi ise si benek kegeluhenna erkiteken aku ras erkiteken berita si meriah terkeling. Bagaimana berita si meriah nutukan. Kamu Mesias anak di bata. Ibas kerina perbedaan kegeluhan, ibas kerina kesusahan, di bata tetap menemani kita. Yang di bata si erkuasa si pesikap si mecilena man kita jelma. Yang Mesias anak di bata si ipadankan di bata. Senina rasturang ibas sada wawancara Nina sekalak artis. Nina si maba acara nungkun. Adi sungkun kam. Isekin menurut du di bata Nina artis dai jawab sa. Di bata ema sekalak pemulung. Bingung si maba acara dai Nina. Kai maksud du di bata sekalak pemulung. Nina artis dai. Sangana aku mulai terkenal jadi sekalak artis, ipanggung saja nga aku mejile. Tapi ibas kegeluhanku tep wari, aku sekalak sila erguna. Serira sampah. Sebab sila mehuli kudalinken gelah aku ulah stres. Ibas situasi bagai, redi batah kubas geluhku. Ialah sekalak pemulung. Singangkat aku ibas sampah nari. Janai berkena aku gegeh. Maka gundari banci aku geluh ibas keriang ukur. Sienda kerina karena pasu-pasu di bata. Serina rasturang karena pengalaman pribadi ras di bata. Kerina jelmang gejapkan kerehen di bata ibas ada cara istimewa. Karena kerina jelma itandaina di bata erkiteken pengalaman si pelain-lain. Seriras berita si meriah waris si sembah. Sungkun Yesus man ajar-ajarna isakin ia nina kalak. Maka ikatakan ajar-ajar dai lit ngatakan Yohanes Peridin. Lit ngatakan sekalak nabi. Senda kerina jawaban kalak karena Yesus. Maka nungkun ka Yesus nina, kam uganin, isakin akap doaku. Maka erjawab Petrus, kamu Mesias anak di bata, anak si ipadankan di bata. Senina rastura, ibas pengalaman ras Yesus. Kerina jelma nandai Yesus pelain-lain. Lit kalak ngida Yesus bagi sekalak nabi karena iberita kena kai surah-surah di bata. Lit ka jelma mengatakan Yesus Yohanes Peridin sebab Yesus meritakan berita si meriah bagi Yohanes Peridin. Pengalaman si enda kerina jadi sentudu ras penggejapan. Yesus git meteh uga penggejapan ajar-ajar naman bana. Maka ikatakan Petrus, kamkap Mesias. Papanande senina rastura. Isakin Mesias sini surah-surakan kalak Yahudi. Ibas masa sie tanah Palestina ijajah
kalak Roma. Melala kini seran ras penjajahan igejapkan kalak Israel. Maka sangat Yesus mengatakan ia raja kalak Yahudi entrem jelma meriah ukur. Sebab ia kapna Yesus ras ajar-ajarna kari si maba kebebasan man kalak Israel ibas penjajahan bangsa Romanari. Maka katakan Yesus ia si Tuhuna. Ia sekalak Mesias, tapi lah seri bagi sini surah-surakan kerina kalak Yahudi. Ema Mesias simbebaskan kerina kalak Israel ibas penjajahan nari. Mesias sini ajarkan Yesus, ema sekalak Mesias si mereken kesahna man keselamatan kerina jelma. Mesias sini ajarkan Yesus lah sekalak penguasa doni, tapi si ngelai kerina jelma. Mesias ini ajarkan Yesus, Mesias si ngenanami kini seran man keselamatan doni enda. Senina rasturang. Enda Yesus sini peseh man bantah kerina. Maka penungkunan man bantah akap isekin Yesus. Kita kerina nandai Yesus sentudu ras pengalaman entah penggejapan entah ibas geluhta. Ia sekalak Mesias. Sinelamatkan kita ibas kesusahan nari. Ia sekalak sinemani kita ibas perbeban kegeluhenta. Ia sekalak si tetap ngarak-ngarak kita ibas perdalinan geluhta. Ia Mesias lah ibas keriahan ukur saja. Ia sinemani kita lah ibas kesenangan saja. Tapi ibas kerina pengalaman entah senang entah pe susah. Maka Bapa nande senina rasturang. Si peseh kerina geluhta man Yesus Kristus ema Mesias ibas geluhta. Ia si erkuasa, si mereken kerina si mahuli ibas geluhta. Mari kita reh ku Yesus, gelasina nami, rasi gejapkan, pengarak-arakna ibas geluhta. Amin. Antara galaksi musik Ras cikura